But there's no kind of diversity. Like, hey, album yawe, hey, your face. You got the wedding. It was Good Friday. She show me tell like okay fine una. She too show me tell like I say like maybe it is no. Yeah. Or not senior. Yeah. Album yako vipi ndi abaisala. Ona zvinhu zviite kuchironi zvine zvaita kuti abaisale. Rine savaimbi riyakombera ya umwara mapfungu. Nga situation ito murau. Sometimes the situations ito kavamwe vatu. Okay. Una vatu vanji vabaisala kuchironi vene vabva vakunozvifesa ngandire vabaisala ngaimberi yako. Una muthu angava khutadza. Okay, ndiko understand. So Album yako ubva around Good Friday. Yeni ngasisuke Good Friday album za tuva. And are reaching sorry mfarabno. Are reaching at all for defense. At the are coffee ingarengiwa ngakati cost of guy and then defense iwananga. Ndingasiko no estimate ori ndinga cost of guy kana vatu barengi vangarenga vangana. Mara defense dzine ndava nadzo zva zvino compared to yenda vandione. Since chanda tomoimba muzika wa R&B or na flavor hip hop. Ndinoona vateveri vanjinyana. Ende ndichitosedza ndivanje vathu vane vakangadzikopi. Ende vazodziwana as soon as possible album ichibva dzikopi vazodziwana ndikovatembisa. Okay. Nenda ngavuzisa something ngori nendiya didi mudiva ti ova mungu like wa gospel chini chomupedza uri ayasvikene wana kuimba venda. Oh come on. Okay. Ngoyara mulero. By the time ndichimba gospel ndasina vateveri. Ndandachinja muzika ndaimba R&B na flavor hip hop. Ndari ndichitomupefuma nyimbo dzanga ndotomupefuma ngarimbo runofikondererana. Ndabona reaction yavateveri uri zvembori hava vatu muzika wanga wotroma vavasavuboni. Mara ndichitomuimba wo muzika wa R&B. Wonova vayaupa ende vayafa zvinoda kwamba zvembori ndizvani ndaime kavo zvina pato kavo and vatu vainfluence uri ndiimbe muzika uyu ndi vatu vaviri venda vandichivafuna ngamandana ndichivatechesa ngamanda kamsi arali risingatori risakodzumba ndivonyi Remzey okay na Miss K. Okay. Ndivona vatu veva influence kamuzika wa uyu ndaimba unizvi. Alright. Yeah. So like okay fine kama sibo zvine zvangakabe tutwedza dzimwe dza defense or maybe dzimutevererese tizino wawana uri okaimba and then vamwe vavo asi defense dzawe like ari ashingatoamba kana ashingato visa maipfi ane maybe please uri ari vachinyango vevenda khamepe vasongo shumisa discrimination ngachivenda vasingo shumisa khethululo muimbi mwana mu ava ndivetedza example ngamachangana kana matsonga muimbi angatomverera zvino wa muchangana kana mutsonga ari uko imwe panga zvipikara zvavapa vangwana paketedhara ngamatsonga vakodosapota muimbi wa havo zvisina ndava uri vamudiva kana vamudivina mara rine vavenda ri kudivana khethululo yori atimudivi ndi nyuno yena kudoimba so uyangana ndisokopfori ari sapota anori vevenda kamepe zvingari tusori vaimbi vene vakotevera vave namanda ori vakono imba muzika wa chivenda rise venda kamepe. Okay fine you're right. Okay hello now I'm a dog cheeky and no there's no guy tears. Mbusa yabudi interest to come ndo ndona ndiga interest to come stage senda vakacho zvino ari ka 100% ndichikosedza 100% ya stage senda vakacho ndikodiwa kavo 50 65 interest to come ndikungodiwana ndika 96 zvambo ndikungodiwana ndipetu une umwana mwana ndajana hone ndife uchikodhuma mamas boy ene ndivonyimba sorry ndivonyimba imbi vaserasi vane aditama limwe dhuva adiwane o futurana navo uyanga nawo na vambi vaserious vambi vote riyalingana problem ndi dzifene dzashu dziyari khethulula no muimbi mumwe mumwe otroma sanne avana mashudu vathu vamutakalera
a wana uri nne ndo dzhena kha industry vhathu vha vhori a vha nḓivhi ende nyimbo dzanga a vha dzi ḓivhi a vha ntakalela u fana na Dopchiki. So ngowe ndi yo uri nne vhathu vha mpfune ende vha ntakalele ndi nga murahu musi vho thetshelesa nyimbo dzanga vha nga si mpfune vha sa ḓivhi nyimbo dzanga nda nga ri dzhene stage vha ri hayi ndi nnyi ya ri muḓivhi vha nga si nḓivhe ngori vha khou nthetshelesa kha vha ḓe vha nthetshelese vha ḓo kona u nḓivha. So like okay fine nṋe ndi nga vhudzisa nga heḽi dzina o thoma a tshi pfhi yes and then other mama's boy lo ḓa hani iḽo dzina Mama's boy okay Mama's boy ḽi tshi ḓa vhathu vha khou ḓi zwi ambaro dzula henefho uri hu mutukana ndi ndeṅwa okay sharp not saying uri ndi ndeṅwa ndi to vhori zwine zwi sa pfesesei thi zwi dzhii. Yeah, mara as an artist u khou tea u vha na mbilu cause anga gonya stage for an example anga gonya stage vhathu mara hey khave okay fine zwi amba uri u khou tea u ngala fhala stage. Ndo aluwa ndi ṅwana wa mma ndan miye nga vha tshi mfuna ngela ndine nda siko funga ndi nṋe ṅwana ndi ndoṱhe. So yes thi khou ana na zwezwo nga iṅwe nḓila u khou dza musumbisa uri u ndeṅwa lune as an artist u khou tea u vha na mbilu. Ndi khou ḽi hanedzelo a thi ndeṅwa no thi zwine a khou amba zwi khou ḓi sumbisa uri u funwa nga mma a zwi amba uri u ndeṅwa zwi amba uri wait hu na zwine nda zwi ita hayani zwo tori miye nga vha tshi mbona vha mbonesa ṅwana wa khwine kha vhaṅwe vhana vhene ṱhamusi a vha iti zwo no fana zwine nṋe nda ita. What about nnḓa nnḓa heḽi dzina nṋe muṋe ndo to ḓifha ḽone uri Mama's boy ngori ndo sedza lufuno lune vhabebi vhanga vha mpha lwone lova like lova nḓuni yes okay ende ndo duma ngalo u fhirisa la given thi ḽi vhoni a ḽi yo fhethu. Okay. Otherwise, by the way, my name is Mama's Boy. Album ikuva towards Good Friday. Komra support ya vewe, komra tickets ya vewe. Next time ndi chincha album. Nindibe nimfune ngori na ndi nifuna tiri. Yeah. Nifuna not. Vachintoda. Phone number yanga ndi 076 172 4915. Aba ndi dobolose 076 172 4915. Facebook Given Mapara. My page Mama's Boy. Ndi nonoyo.